Blaž Premec, 10, Nik Sevanović, 11, Vin Konrad, 15, Ruben Šković, 42, Marko Litvener, 16, Jan Bognik, 20, Jan Gril, 61, Kaja Grmaus, 17, Tine Tale Gostenčnik in številka 6, Sani Kupič. Trener ekipe Robert Kvirt, predstavnik Zvonko Zečević. Za mlađe mikse, številka 1, kapetan ekipe Vanja Popović. 2, Matica, Širi, Patrik Klemenčić. 5, Tim Židana. 6, Ruben Bokinc. 7, Vanja Tokić. 8, Nikola Gojković. 9, Tarek Jušić. 10, Lijan Birsa. 12, Filip Dragan Lelaja. 14, Taj Ković. I 12, Max Zalokar.
Tim Žiberna.
Last minutes.
40 kot, perfektno, ne? Vaša zlata, ne zlata.
Gostje su napravili petak komunalni prekršak. Prvi je kaptan Jan Green.
Rezultacie 7-4. Czystej gry. Każdy borber zaraz obrzony na prowadzę do i Good Nights. Drugi rezultat 0-4.
Не domora na zahtevo domaćega trenera. Dovolite mi da se pre zaključka tekme zahvalim našim pokroviteljem THK Cetin, Autocentar Krono i sponzor današnje tekme Nepremičnine Gabarit Matija CGSP. Poleg teh fantov, ki so danes v ekipi, so za Kikse v letošnji sezoni igrali Andri Baramović, Lijan Birsa, Lukan Bohinc, Konstantin Bernard Cigoj, Denis Bejzovski, Filip Grigorov, Leon Godeša, Nikola Vojković, Tarik Jušić, Patrik Klemenčić, Matis Kodelja, Taj Kojić, Timotej Lokar, Ivan Aleksandar Nakar, Vanja Popović, Mark Braček, Filip Radman Livara, Vanja Topić, Lovro Kratnik, Max Zalokar, Ermin Zec, Tim Žiberna i Lovro Žvoker. Vse fante, ki sem jih prej naštel in ki so na tribuni, prosim, da pridejo po podelitvi na igrišče. Tri domačih menjava v vratih. Na golu je sedaj številka 12, Max Zalokar.
Na desetku mecz je znižao številka 12-40 Marko Lichtenegger.
Paljani, ne? Da, je bila taka fora, je bila pa Olimpija, jedna ekipa Olimpija, in je oni so pobjedili jednoga igralca, ja, in why je ta ekipa I speak in vse, kar je zrihtel za Fukuan. In je ta ideja na svijetu in za vse. Ja. Išli smo za nepomenuće tekme. Nikolaj Stefan, aplauz za ove ekipi, čestitke gospodine Župljaka i noćim kicom, rezultat je 12:5. Ne odkajte nekomor, sledi podelitev medaljenih pokalov za prvo in drugo mjesto.
Max Zaloka, Kaj Ković, Filip Radna-Livaja, Lijan Bjesa, Tarik Jušić, Nikola Gojković, Vanja Topić, Ruben Bohinc, Tim Žibana, Patrik Klemenčić, Timotej Lokar, Matic Kovelja i Vanja Popović. Parte sa sezonom vodila Amir Ćosić i Amir Đuzanović. Naslov državnog prvaka futsal U13. Malometni klub Kids Ajdošćina. Vanja Popović, Max Zaloka, Matic Kovelja, Filip Radna-Livaja, Ruben Bohinc, Patrik Klemenčić, Taj Ković, Timotej Lokar, Tim Žibana, Tarik Jušić, Vanja Topić, Lijan Bjesa, Nikola Gojković, Ervin Zec, Lovro Žroke, Adin Baramović, Konstantin Bernard Cigoj, Leon Goreša, Edi Fezovski, Filip Milorov, Logo Platnik, Amir Đuzanović i Amir Ćosić. Čelnika čestitke za obe ekipe, jedna Duprek za drugo mjesto i Fiksa Lučina za naslov državnog prvaka. Ja, dat weet ze. Messo di nuovo.